Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Kapitaal, kapitaal, kapitaal. Is dit nog steeds die wet van Transvaal? Ja, dan maar wie jy vra, Corneil, 'n bankier of 'n boer? Ek vra vir jou, Dawie, want ek weet jy het al die antwoorde. Hallo, ek is Corneil Liebenberg en vandag kyk ek saam met Dawie Marie, hoof van inligting en bemarking by FNB. Hallo julle, dis lekker om vandag saam met julle te kuier. Welkom in Nisboere. In hierdie episode van Nisboere, ons kuier by Nikki Brighton, 'n skrywer en kampvegter vir inheemse kossoorte. Ons besoek haar in KwaZulu-Natal se Middellande, waar sy daagliks haar kennis met mense deel. Daarna vertrek ons na Liliefontein naby Oos-London, waar die Wardle gesin hul boerdery na makadamia neute uitgebrei het. Hier is Corneil en Dawie. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nisboere. En ja, Dawie, baie welkom aan jou. Jy is al baie lank in die bankwese, maar vertel ons 'n bietjie meer van jou rol in landbou. Dankie Corneil, se voorreg om hier by julle te kuier. Ja, dis eintlik 'n snaakse storie dat ek nou in die bankwese beland het. Ek kom van 'n plaas af, groot geword in die Wes-Transvaal in Ventersdorp distrik. Gemengde boerdery, so altyd belang gestel in landbou, maar ek wou aanvanklik iets anders gaan studeer het. En toe land ek by landbouekonomie. Okay. En toe gestudeer het ek altyd gesê ek gaan nooit vir 'n bank werk nie. En op daai stadium met die landbouekonomie by banke was nie 'n lekker werk gewees nie. So het ek 'n draai gemaak in georganiseerde landbou, eers by die melkprodusente en toe vir 'n paar jaar by Agri SA as 'n senior ekonoom by hulle, wat vir my 'n wonderlike ervaring was, want daar het jy die hele landboubeleid en alles daarmee saam gedoen. So dit was goeie ervaring. En toe land ek by die bank op die ouene. Ek het gesê nooit nie, so never say never. Ja, dankie. Dis ook sonder hulle kan ons af van jou boer dis, so is dit nodig. Gelukkig, ja. Ja, dankie Dawie. Ons gaan lekker gesels vandag. Ja, kom ons kop af. Ons begin met 'n besoek aan die Midlands in KwaZulu-Natal. Dis waar Nikki Brighton mense touwes maak oor eetbare onkruide en wilde plante. Ons het gaan inloer. Gegrond in die KwaZulu-Natalse Middellande, bevorder Nikki Brighton, die inspirerende skrywer, aktivis en plaaslike voedselentoesias agter Plant Abundance, 'n herverbinding met die natuur deur wildpluk en eetbare onkruide. Haar werk versterk gemeenskappe en bevorder volhoubare leefstyle. I'm really passionate about edible weeds and uncultivated food because I believe in local living and I'm a locavore. I like to know where all my food comes from. And so edible weeds are really hyper-local. That's the food growing right outside your kitchen door that you didn't expect on the street verges or on those abandoned fields on your farm. Our food system really is a bit dodgy these days. Lots of people are hungry and poor and they don't know where, they aren't getting enough to eat. And there's a lot of uncultivated food around that if we just have these memories in our bones from our ancestors, we can remember and it will certainly improve our diet. And I think it's also very important because we need to encourage pollinators. I think everybody accepts that pollinators are in trouble and we need them to grow conventional food. And so the uncultivated weeds on the edges just provide that little bridge that I think is incredibly important. It is important. It's absolutely essential. So I was very fortunate to live on a farm just outside of Howick for 20 years. And there I learned so much from the Zulu and Basotho women who would gather in the fields in the evening. So I was already interested in local food and this just added a new dimension. So that was a great privilege to be able to follow them and learn a little bit. And then because I have the privilege of the internet and books, my knowledge just expanded exponentially. That knowledge has really helped me live a simpler life and I think a healthier life. So I hold workshops all around South Africa now because these weeds are the same wherever you go, there you will find them. They are pioneer plants trying to heal the earth. And so the workshops are interactive and great fun and honestly, people's brains literally explode when they learn what they've been pulling out all these years and they had no idea it was either so delicious or super nutritious. I mean, some of the common weeds are so high in protein.
it's just unbelievable. Very exciting. I think you need to start foraging right where you live. So think about your own garden or your window box or right outside your back door. And ideally go on a walk with an expert. I think that is the best way to begin. But otherwise, get hold of a book. There are lots of books on foraging. There are not a huge amount of books on foraging in South Africa, but there are a couple. And I've recently written 2. So I think that's a good way. And then once you get confident about 2 or 3 things, you can expand your knowledge from there. And the internet is incredible. Instagram is marvelous to learn from. So, you'll just go step by step. And before you know it, you'll just be eating anything like I do with absolute gay abandon. When I lived on the farm, I would go for walks every day and see everybody foraging. But when I tasted something for the first time, that was incredible. I mean, I remember amaranthus, being astonished at the flavor of that, the little creeping one. And pumpkin leaves was another one. You all eat pumpkins, but I never dreamt of eating pumpkin leaves. So it's flavor that gets you. There are a lot of recipes. You'd be amazed if you look them up. One of my books is a recipe book, so it's got lots of ideas how to use it. But mostly you can use these pretty much as you would use any leafy greens. People often ask me if they're going to get sick or die, but nobody's ever died on one of my walks before, so I think it's quite unlikely. But to be honest, you're not going to eat a whole bucket load of something that you have no clue about. I think the chances are quite slim eating a leaf that you are going to get sick. Actually, it astonishes me that I can make a living out of being the wild weeds woman. It really is very interesting, and I think these days people can make a living out of almost anything if they just put their minds to it. But you do have to be passionate, and you certainly have to do your research, and you have to learn about things and become the expert in something. And before you know it, you will be eating weeds every day, and people will be paying you to do that. Be brave. Explore. There's a whole new world waiting for you that you have no idea about, and it really is extremely exciting to eat weeds. Net hierna, ons besoek 'n makadamia neutplaas naby Oos-London. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Nou vertrek ons na Liliefontein naby Oos-London. Dis waar hierdie Nisboer gesin onlangs hul boerdery na makadamia neute uitgebrei het. Geniet die bydra. Geleë in Liliefontein naby Oos-London, fokus Ian en Lisa op die verbouing van makadamia neute en sonneblomme. Met 'n passie vir volhoubare boerdery kombineer Jesray Farm tradisionele metodes met moderne insigte. Die plaas dien as 'n inspirasie vir ander boere en stel belang in gemeenskapsontwikkeling en omgewingsbewaring. So going back to 2008, we were a little tired of city life and people complaining about our German shepherds barking. So we decided that we would like to relive our childhood experiences of living on a farm, and so started searching high and low until we found this beautiful farm in the Liliefontein area, and the rest is history. So we've gone from farming dogs to farming macadamias. The reason being that we can basically, after the hard work is done and they've been planted, they will pretty much look after themselves. Looking after livestock brings in a whole wide array of different issues that you need to worry about. The same with growing vegetables, very time consuming. You've got to be quite staff intensive. So this is an option that is difficult to the initial output, but generally with the macadamias, they will look after themselves once we've just made sure everything is favourable for them to grow. Both Ian and I are full-time workers and the mother of 2 gorgeous girls. So also this is something that enables us to have our jobs and then still sit back in the evenings and do a little bit of this and enjoy it. The main items is obviously the planting of the trees,
We do that generally once a year. Roughly we do a block at a time, so it's about 800 trees. So we do it ourselves, so it is quite labor intensive. So Lisa, my wife, she will get the trees ready, she'll cut them, get the J roots sorted. Then we've got our daughters, Kate and Livy, and they will do the run of the main, so they'll do the watering of the trees once we've planted, they'll pick up the bags. So yeah, it takes us probably about a week of planting, but yeah, it's good to have the family involved in doing it. We're staying away from chemicals, and the soil is the most critical part, and hence why we've gone with the compost tea root. The pests, luckily the trees are still young, so we don't have nuts on the trees yet. Obviously, when the nuts start forming on the trees, we have to manage it a lot more than what we are doing at the moment. At the moment, the oldest tree is only 3 years old. So we're allowing the trees just to be themselves. We're not having to actually spray them with anything at the moment. We don't like to have a clean orchard. As you can see, we've got a lot of grass and growth. So we're trying to be one with the environment and nature and let it do its own thing and try and stay out of it as much as we can. The biggest challenge we've seen is wind. When being on the coast in East London, the trees don't like the wind. So we've planted beefwoods, napier grass, just to try and eliminate the wind as best we can. And then I think also with farming and trees, you have to be patient. Farming doesn't happen quickly. Everything takes time. And I think that's been the biggest learning curve is, sometimes you can't just expect things to happen straight away. So you've got to be in for the long run. You've got to take your time. But yeah, it's very rewarding. But yeah, so the biggest challenge again is for us is just the wind, and especially being along the coast. Any advice to young people coming into this is, one is don't think things are going to happen overnight. Take your time, think about the long plan, and then try and diversify as much as you can. See what your neighbouring farmers are doing, see what's successful in the community, and try and learn from them. It's always nice coming in later after someone, learn from their experience, what works, what hasn't worked. It just saves you a lot of time and a lot of financial costing when you know the rights and wrongs. So always be willing to learn and be open-minded. And then when things don't go right, don't beat yourself up about it. Learn from it and just move on. All I can say for those of you, if you have a dream, go for it. There's nothing that you cannot accomplish. Be patient and dream big. Net hierna, ons gesels met Davie Marie, hoof van inligting en bemarking by FNB. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Davie, ja, as iemand wat al klaar ook self bietjie geboer het en diepspore in landbou getref het as 'n landbou-ekonoom, wat sien jy rakies as jy kyk na die nuwe opkomende geslag nisboere? Corneille, ek moet sê baie positiewe. Goed wat ek sien. As jy mens gaan kyk na die nisboere wat begin groei in hulle eie nismark, diepspore trap, dink ek is daar net 'n positiewe toekoms vir landbou in Suid-Afrika. Verder as ek kyk na die hoeveelheid jong boere wat deurkom in kommersiële landbou byvoorbeeld. Weet ouens wat terugkom plaas toe wat voorheen dalk in 'n ander beroep gestaan het, dis goed om te en sien. nou terugkom na die familieboerdery toe. Dink ek is daar regtig net 'n rooskleurige toekoms vir landbou in Suid-Afrika. Davie, natuurlik, as jy mens kyk al die tendense al van 20, 30 jaar terug, die aantal besighede word kleiner. Daar's ek dink van soos 80,000 boere, dalk nou 20,000 oor, want jy het skaal nodig om aan te hou suksesvol wees. So die grootes word groter, maar almal het kapitaal nodig om aan te hou uitbrei. Natuurlik die jong opkomendes het ook kapitaal nodig net om, ons praat maar van 'n kickstart om in die gang te kom, maar so
as 'n bank is julle dan nog optimisties oor landbou en natuurlik oor waantoe ons land op pad is? Nee, definitief. Ekonomie van skaal speel 'n belangrike rol, soos jy genoem het. Ja. Maar dis nie te sê jy moet groot gaan om suksesvol te wees nie. Ja. Op 'n sekere skaal, met 'n klein skaal kan jy ook suksesvol wees. Ja. Dis eintlik hoe jy jou hulpbronne gebruik, om dit produktief te gebruik en om 'n sekere mark te bedien. Want ons sien in nisboere se geval, hulle bedien 'n spesifieke mark en hulle doen dit baie suksesvol. Ja. Groot kommersiële boere natuurlik doen dit op 'n groot skaal en hulle doen dit ook suksesvol. So vir enige bank is dit belangrik om 'n bank vir almal te wees. Ja. En ons probeer dit regtig doen. Laat jy nie een segment uitsluit teenoor 'n ander segment nie. Laat jy moet produkte ontwikkel en kapitaal kan voorsien en hoe kan ek sê finansieringsprodukte te kan gee om elke spesifieke segment in jou bedryf te kan ondersteun. Ek weet baie mense kyk en ek dink ontmoedigend soms as jy 'n nee kry van 'n bank, maar is daar wenke wat jy vir iemand kan sê as jy dit reg doen en hierdie aanspreek, dan gaan jou kans vir sukses vir aansoek vir finansiering vergemaklik. Korrek, definitief. Ek dink soos jy sê, banke het ook verander. Ja. Vorige jare het ons gefokus op sekuriteit, grond as sekuriteit. Dit was as ek nie Engels kan gebruik, be all and end all. Ja. Deesdae kyk ons baie meer na die boer. Hierdie boer, die banking the jockey, ons praat van banking the jockey. Ja. Hierdie boer die vermoë om dit wat hy sê hy gaan doen, om dit te kan implementeer. Ja. Want onthou banke, as ons vir jou krediet gee, dan staan ons onder 'n bankwet, ons staan onder die kredietwet en dan nog regulasies van die Reservebank af. Ja. So ons sit in 'n baie gereguleerde omgewing. Ja, ongelukkig. Ongelukkig, ja, want onthou, dis eintlik jou ouma se spaargeld wat ons nou uitleen op risiko. En ons sê dit altyd, sal jy as boer dit doen? Dis mooi om so dat te kyk, sit. So dit is nou een van die kriteria's. So sekuriteit is nog steeds belangrik. Die vermoë van die boer om dit wat hy sê hy gaan doen, daai besigheidsplan te kan implementeer. En dan natuurlik terugbetaal vermoë. Ja. In die vorm van jou kontantvloei. Ja. Want ons sê altyd as jy 'n kredietaansoek doen, cashflow is king. Ja. So kyk na jou kontantvloei, maak seker dat dit positief is om jou verpligtinge te kan nakom. En dan binne in jou begroting moet jy nog steeds spasie hê om te kan uitbrei. Ja. Of wanneer daar 'n krisis tref. Dit gebeur ongelukkig gereeld in landbou. Rampe wat tref, droogtes of vloede, 'n kitsvloed. So jy moet daai gaping binne in jou begroting ook kan akkommodeer. Ja, is my goed om te hoor van 'n Laveld Agri Kat natuurlik so bly, want ons sê altyd jy gaan jouself nie ryk spaar nie. Ons moet maar baie met kliënte doen. Hy wil net die goedkoopste ongelukkig altyd en ek sê nee, ek wil vir die beste gee want dit gaan eintlik oor die opbrengs nie. Jy moet nie 'n paar rand hier spaar, jy moet 'n paar R100 ekstra maak. Maar ons lag altyd sê as 'n bank wil jou help as jy nie hulp nodig het nie, want as dit met jou verskriklik goed gaan dan wil hulle graag met jou besigheid doen, maar dis die ou wat nou net besig om sy voete te vind, miskien lites in 'n besigheid wat die hulp nodig het, maar hy het nog nie die kredietrekord en 'n paar resultate nie. Is daar ook geleenthede vir is iemand nuwe toetreders met 'n tekort aan 'n goeie trekrekord? Nee, definitief. Ek dink jy het nog pas van die trekrekord, so dis belangrik om daai goeie trekrekord op te bou. Ja. As jy spring tussen byvoorbeeld insetverskaffers of banke of afnemers van jou produk, dan sal sekere rooi vlaggies wat opspring en dis nooit goed nie. Okay. Banke is natuurlik genee om te help met nuwe ontwikkelings, nuwe boere of nuwe idees wat op die tafel kom. Dis gewoonlik net baie moeiliker, want omdat daar nie 'n geskiedenis is nie. Ja. So as jy met 'n goeie besigheidsplan kom en jou navorsing is goed en jou mark wat jy kan bedien, is daar, dan is die bank bereid om te help. Die regte vernoot, hy moet sê nee, maar Laveld hou sy hand vas. Definitief. Dis baie belangrik wat jy daar sê. As jy kan kyk na jou insetverskaffers en selfs georganiseerde landbou, landbouorganisasies wat kan sê maar hulle help hierdie ouens of hulle ondersteun hierdie bedryf en ons sien daar is 'n potensiaal, dan is daar definitief geleentheid daarvoor. So ek dink daai hele netwerk ook binne landbou is baie belangrik. Wil jy kom oral, jy is baie soos jy betrokke in landbou en jy het al 'n lang pad gestap. Wat sien jy raak met julle het ander kontakte en bronne van inligting as ons, jou eerlike opinie oor die pad vorentoe Suid-Afrika en landbou wat so altyd in die spervuur en die limelight is, wil ek amper sê?
Corley, ja, dis nogal 'n vraag wat ons gereeld kry, want as iemand daarbo in 'n hoekkantoor 'n media berig lees oor landbou wat negatief is, dan dink hulle dis die einde van die sektor. Inteendeel, ons is baie positief oor landbou. Landbou, die landbouboek by ons maak so derde uit van ons totale besigheidsboek. Dankie, dis goed om te weet. So eintlik om tegnies korrek te wees, 34% van ons besigheidsboek is landbou. So dit is 'n bedryf wat vir ons belangrik is, so ons wil die bedryf groei. En as ek kyk na, uit die aard van die saak is dit in sekere areas, dan gaan dit weer swaar, en in ander areas gaan dit weer beter, of een bedryf doen goed en 'n ander bedryf trek bietjie swaar. En dis landbou. Ons is seisonaal, maar dis ook hoe ons na krediet kyk. Ons volg daai deur die siklus kredietbeleid. Maar die sektor is vir ons belangrik en ons is positief daaroor. En ons weet ook natuurlik, gelukkig is ons in 'n bedryf wat kos voorsien en mense moet eet. Gaan nêrens heen nie. Ons gaan nêrens heen nie. Boonbehalwe dit is ons in 'n kom ons noem dit nou 'n landelike bedryf, want die meeste van landbou geskied maar in die landelike areas van die land. En ons kan onmiddellik sien dat wanneer landbou in 'n sekere distrik swaar trek, dan gaan dit moeilik met die plaaslike ekonomie. Ja, draak almal. Dit raak almal in daai gemeenskap. So dis vir ons belangrik om juist die landbousektor op te lig in landelike gebiede, juist om die plaaslike ekonomie of die landelike ekonomie te laat groei. So nee, om jou vraag te antwoord, ons is positief oor landbou en ons natuurlik binne die regulatoriese omgewing waarin ons beweeg, is ons nog steeds bereid om in landbou te investeer. Maar ek wens dit nog tyd gehad, dit was baie insiggewend, maar miskien 'n laaste gedagte van jou kant af. Corney, ek dink ons het, wel ek dink nie, ek weet ons het die beste boere in die land. Van klein boere, van nisboere tot groot mega boere. Stem saam. Sit ons met die wonderlikste boere in Suid-Afrika. So ons gaan waarskynlik in landbou belê, natuurlik binne die regulatoriese omgewing waar binne 'n bank moet opereer, maar ons gaan nog steeds in hierdie sektor investeer. Want ons gaan nêrens heen en ek dink ook nie die boere gaan nêrens heen nie. Ja, baie dankie David, dit was insiggewend, dit was lekker om hier te hê vandag. Dankie Corney, dit was vir my baie lekker om by Nisboere te kuier. En uitgewoonte, dankie ook aan ons spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou asseblief om ons Nisboere te ondersteun. En net vir ek baie sê, baie dankie vir Lafel Agriculture se verskaffers. Dis julle ondersteuning en hulp wat help wat ons hierdie tipe programme kan aanpak. Stuur gerus ook julle voorstelle vir nog nisboere idees na die adres wat onder die skerm gaan verskyn. Volgende week is ons terug met nog kookwater nisboere. Groetnis. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die klank wat jou hart opmaak. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.